Jy, Ek is hier nie as hulle my soekie, auntie. hey. Staan op. Staan op! Wat gaan er? Wie kom je weg? Ik zal later alles mooi verduidelijken, auntie. Maar hulle weet klaar, dit is alles waar ik hierbij kom hier rond, auntie. En hulle sal nou enige tijd hier stop, auntie. Spreker, staan op voor ek 'n stok binne in jou kwarder waar jou reg op gaan hou. Ik heb een beetje schuld gemaakt, auntie. En ik heb die nou gehad om het terug te betalen, maar Oscar wil niks horen, auntie. Wie is Oscar? Dat is die man wat ik schuld, auntie. Wat skuld jou? Geld, auntie. Bedoel, vir wat skuld jou? Drugs! Dis al dis. Jy skuld om drugs. Of drugsgeld. En jy het jou ware nerve om hier te kom werk op een plek waar jy baie meer in gevaar is. Besef jy, hier kan ek dinge aan jou doen waarvoor hy ook stylman moet training kry. Ik vraag mooi, auntie, alsjeblieft. Ik zal gaan zodra die blok schoon is. En ek sê vir jou, moenie te... Wie is dit? Waar is hij, jong? Waar is hij? Hallo meneer. Vir wie soek jy? Auntie, moenie veel dom nie. Sy weet goed vir wie ek soek. En ek is jy die dom jene. Because ek kan van geen kant af en jy wil ek met jou mind lees miskien vir wie jy soek. Auntie, ek het nie tyd vir jou jokes of om tyd te morsie. Waar is Spyker? Ons soek jy vir Spyker? Ja, was hy hier? Spyker? Hy is hier nie, wie sê hy? Ek laat hom mee hier toen hy hier gekom is, ek wil gesê hy is hier, maar hy is nou hier nie. Wie sê hy? Dat net bezig bly hier, maar hy betaal hier nie. Auntie, lief jy vir my. Meneer, ek ken jou nie, kom sal ek vir jou lieg oor wie en my huis is of wie nie. Verlaat my asseblief. Ek wil nou jy moet van my mooi luister, auntie. Hy lyk die skuld my geld. Hy belieg my nog heeltyd en spin elke keer stories as ek kom kry. Hy's besig om my kwaad te maak. En as ek kwaad raak, as hy ek rooi. Hey! So ek gaan weer vra. Waar is Spyker? Hy kry weg langs my bank, daar so. Kijk. Waar is hy? Hy sê, meneer, jy raak nou baie persoonlik. Ons allemaal bij Spyker is baie dun aangetrek, maar hy kry maar weg. Is niemand die auntie? Hy, Ek weet nie wat die games julle speel nie. Maar sê vir hy laat die so kom in die hande kry. Dan gaan ek sy bene om sy kop draai soos 'n bandana. is reg oom. Hey! Hey! Is hij weg? Hey! Dat komt jou toe. Kom voor mij! Kom voor mij! Kom hier! Kom! Snaaks mensen naar mij huis toe brengen, zo. Veel goed. Kom weg, met mij eens nogal. Gangsters die inbrengen. Zeg je voor Oxtail, Sarah is recht voor hem. Ken hij voor mij? Ken hij mensen? I'm ready for him. Bring it on, baby! Bring it on, yeah! Yeah! Je rijdt de gang, gaat maar rijden! Hey! Hi daar! Sarah van die Karoo. Dankie dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En Lotto. Goodbye.